بیناران وەکوی نەزانن و ئێوارە بادنە لە ڕۆژانن تێتە پێشکەشکردن ئەمڕات بین میێڤاندار یەکسانێکیان چەند کەسانە بۆ یەکلێری گفتوگویەک بێتەگرن چاو گفتوگووە یاگرێدای ڕۆژێ و یان جاگرێدای و زانین و زانیاریان میێوانێمە ڕۆژێ بۆ بتەر خزمەتکردنە هەوەین هێژا و زۆر بەڕێز ئەڤروکە دکتۆرێ زۆر هێژا دکتۆر عەبدەڵخاڵق هەرکی جێگیری بەرپرسێ ماڵبەندی چاری یەکەتی نیشتیمانی کوردستان الپارێزگەها دووکێمە میێڤان کردە و بابەتێک زۆر گرنگ ئەڤروکە هەیە ئەس باوەرێ مە هەمی خەلکی عێراقی هەمی خەلکی هەرێما کوردستانێ دزانیتن کە ئەڤروکە چ ڕۆژە ئەوژی کوت بیتە ئەو ڕۆژە و ڕژێما بەعس ڕژێما دکتاتۆریە سەدام حەسێن هاتیە شناف برن ئەم دێ بەحسی هەندێکین کوت ڕۆژەکەوەکی ئەڤروکەدا ساڵە 2003 ئەف ڕژێمە هاتیە شناف برن ئەم دێ بەحسی هەندێکین چەند گرنگ بوو چەند فەر بوو چەند فەرز بوو ئەف ڕژێمە بێتە شناف برن کی بوون یێن ئەم بێژین هاندەر پاڵ پشت و دەستێ باڵا هەیەش ناوبرنا ئەم بێژین vê rejimê de em dê heman dem de heyîne xwarê û behsê hindêkeyîn piştîş navçûnê fer bû me Kurda çi kirba em çi delî ve ji destê Kurda çûn piştîş navçûna rejîma behs Kurdîtişiyan çawa pêgehê xwe li nava Iraqekê da mikomtir lê bikin û nekir aya Kurdatişiya li wî demê li sala 2003 bijîn pitir xwe di nava Iraqekê da bînin ew Iraqa vêga vê hûlê hatiye he ku hemî cîhan evrûke pê ve mijîl bûye. Hejmareke diya pisyarên wekî vana dê gel doktorê berêsiyê guftugû kirin hînên berê jî şêmpreya wan ji marevên serşaşa me diyar hîn peywendiyê me bikin sebaret babetî her pirsiyara hewe bîtin digihîte doktorî. Doktor destpêkê tu gelek xêratî sersera serçava evrû bû êvara badînan. Spas bû bîster û bînerên kenalê Badînan Sat û spas bû cenabê te ku ew derfete bû me rexsandî ku em nêzik we şiroveyekê bideyne rizgarkirina bajêrê Mûsul û ya Iraqê. Zor zor spas. Doktor, hindek tiştê teyn ferin, hindekê teyn ji fera fertirin, hindekê teyn em ê bidê bêjîn ferzan ji navçûna rejêma Be'ez ji kîşkê ji vana bû. Rejêma Be'ez wekî dunya cîhan hemû pê agadar e rejêmeke diktatör biye, rejêmeke toqêner biye, zulm û zorî hemû miletê Iraqê, Kurd, Kristyan, Turkman, Şîe, Sunne serdestî wê rejêmê da heme hatbîne çewsanewe. Boye zirûr bî ew rejême li bête ji beyên çûn û ve hikûmeteke dîmokratî ya federalî ya yekgirtû bête çespandin et Iraqa nû da. Belê ez dibînim ew rejême fer bî ke mavê 20 roja da ke ew roke 14 sal ser wê rejêma daplosîner da tê perîtin û ve cêga rêz û şanaziya jî بۆ ملەتê Kurd û ve bۆ pêşmergê qehreman û ve bۆ Emerîka û hevpeymanê wî kesî û pênc dewlet gel Emerîka da bejdar bîn û bۆ şinavbirina wê rejêma daplosîner. Li wî demî rejêma Be'ez wisa bû cîhanê hemiyê diyar kir û bû Kurda û Iraqiyan jî wisa diyar kir ku nahête şinavbirin çekên zor pês hene şêtin li nîva Emerîka wî çekî bikar bînîtin em bêjîn kiryarên zorên mezin biket. Boçî maveyekî hosayekîm da ew kes û ew rejêma hinda mezina hind hizir bû xwe dikir û hind em bêjîne bejn û bala xwe digot et rojên kêm da heqîqet hata şinavbirin û ew çêbûya çêbûy. Boçî wisa dernekeft. Welatên zilhê jî bibûre yanî zor xwe berhev kir bû ew hizire nedkir ku dê mavê rojayan peyvek du heyva heqîqet rejêmeke wisa şinav çîtin. Hevzire netata kirin. Lê dîmayê tiştek wisa derkeftokê em bêjîn pevdankekê bû bes hewayek bû çi tiştê dî lê diyar nekeft. Nêrîna min rejêmê diktatör yê toqêner tenha ragihandineke hêz û ew hayke xwe diyar bikin ku em hêzekîn û çi hêz neşên me şinav bibin. Bo lêre da Sedam Hüseyin kabrayekî nezam bî, nefam jî bî
و دائما جی رأیا خو فرض کرد سر همو رأی دیکه دا دیتنا من دولت زلهجی توی قناعتی دا نبین که او رژیمه هنده یا پرچک یا نفت پاره کی زور بردستا دا کچی ماوه کی 20 روزا دا او رژیمه نشیا برنگاریا و هفت پیمانه گل امریکا دا بکتنو که ماوه 20 روزا دا عراق همو هاتا آزاد کرنو و او رژیمه جی هاتا گهورتن بوچی ام نابجین وریا جيش عراقي أو سردمي أو نبوكو تشتكي بكتن يعني هند برگريه بكت چونكو زاني يا چوي هرا چوي ظلم و زورداريا ديتي يا ديتي دست رژيما بعض دا ود بيتن كجي نبيتن الوي دمي تايبت خول بر هنده ولاتا بگريت هف پیماني چه بيتن كو هيرشي بكن سر ولاتا كي وكي عراقي بيت گلك جها هر شر نهاتا کرن بجين عسكري هنگي جيش هنگي عراقي هرزي چك دانا اذا نابت اگرك يعني كو اوانا بخوجي ريق دا هزين عراقي بخوجي ريق دا كو هما زيب زيبيتا بجين تسليم كرن بيشر هندك جهين كيم نبن شر لي هاتا كرن سپای عراقي سپاكي ورا برز بي بس بشتي شر نوهتوية كي وقتی ناوچه کردستانی دست دایو و پیشمرگه هاتونو او دفر آزاد کرنو و پرلمان دانا و اعلان فدرالیه کرن لیره دا سپای عراق جار بو جاره خارن و تشتیتوان کیم بی پاریوانی کیم بی و پشتی اینگی جی گجبین قناعتکی و زور رشوت و تجی ناو دام دزگه رژیما بعض دا هاد بیناو کرن چه قناعتو او جی نما بی کو او سپای هندی بهز از بیجم تو وقتی دا پنجمین سپابیه یعنی روشلاتا ناوین دا یام بیجم العالمه دا بس او بی سپاجی وقتی دام دزگه رژیم بکونه گندلی و بس بو بجی و جیانا خو لیره دا هم موره جی نامینیت و او قناعت جی نامینیتن که قناعت که و تو برگریه بکد پشتی کزانی جی او کردستان دسته وانچو بس روش قطاندم بی ایدی باوریاوام رژیمان صدام و اوانه دا نما او بو مدید ماوی 20 روزا دا سر راه هندك آخوانش يعني كسان بو آخا خو خاك خو ولات خو آلای خو هکر خوبوی ندتا کشتن آخر دیبو چه خودتا کشتن لی ام بجین او قناعتا نبوی که جنابتا کرم کرد یعنی او گندالیا چه بوی او سالانو توی که شکستنا پوا کفتی و ام بجینش دزدانا ویست نوری غصای مازن هریما کردستانه او وریا نمایا برینو کرد چونک وقتی مروفی تشتکر وید مروف برهمه کی لی بینید برهم نبود دسته ام بجین هنگی سپای عراقی ده دکتور جنابتا کسک شوا کسابوه کو الوی دمی حقیقت دستکی برس هبویه چند بجین رینی شاندان چه هاری کاری کرن چه تخطیط و حتی دیمای ام بجین تنده دا کو حکومت هریما کردستانی ام بجین لانین سیاسی هریما کردستانی کابزانن کسین وکی وانال کیرین او چاوا دهینش نال برن هکا جنابت او مبزوری تفاوی میجواوی سردمی چاوا هوا او ام بجین نخشه دانا بو که هین بصاناهی هندک جها ببینن و هندک کساجیت ناوان جها دن بجین دست سر بکن ماله الپانزده سی 2003 السر بانگوازا رادیو دنگ گل کردستان بو من کرناوی من نهینی کاروغ بی دوی دمیج دا از کارگیره ملبند بیم ناو باجیره میسل دا من رخصنی نهینی الباجیره میسلو و زایدن آکریو و ناوچه دیگه من رخصنی نهینید کرن او بول سر بانگوازه کاک جمال یوسف وی دمی دا برپرس ملبند بادی نام بی بانگواز یک بو من کرو بگهیتا ایرانه ما بو کاری پیویست او بو 15 سی از برو سلیمانیه چوم و کاک جمال یوسف مدیتو و جهازک سریا دامنو و بو من کارتو تشتو و زورجی هاری کاریا من یا مادیو اوانه کرو و در روژاجی از هلام اول اوتیل و قناعک داب و سری منو داکز من بینیتو و ماوی در روژا مشق راهنان سروی جهازا سریا من کرو پشتی هنگی
اسهاتم زفری ما بو باجره موسل مصریا ادگل خوینا از الموسل بیم 24 هیواسه 2003 دو هوال هان نکمن خودی خوش بید احمو هرنی بی و یدی کجی بجنه محمود سورچی تی تبرنیاز کرن محمود پاکو هان نکمن گوت دکتر کاک عشقی شهید عشقی آدا و بخیر گوتو هات ولنکما ویتن بیتا نکتا مش گوت براف شبه بلا شهید عشقی بیتا نکبن او بو شبه شهید عشقی هات بچکین بگوت او نه کاک عشقی هم گوت نه نو ما مستا محمده شولک های سی شوا مدانا مال خانیه من حی زهرابی سی شوال نکمه بی ناوی وب کاک عشقی وقتی 24 سی داخل و موسل بی هویه که سخته لاله بی ناوی محمد ابراهی خو به هات بیا اویدا و شوی نکمه بیو وقتی بیا درانگی شوی داب سیارامن داچین سردانا سروکوزو او عشیرتیت کود گل رژیمه دا کو نامید برز مام جلالو یه سرکرداتی های کتی او رژیمه دل بین چیتونو هنجی کردنو اما کوی کتی اجتماعی کردستان ام دعوت کن دستی هاریکاری بوما او بکن الوهم اوید که من پیوندی پیوا کرد تنها خودی خوش بید محمد جوهر آقا گوران هاریکاری ها ما کرد چک و تقمنی دانه منو شهید عشقی همو نوع چک کلاشینکوف باکو بیجم آرپیچی فیشکو تشتو هاریکاری ها ما باش کرد شوی درانگی شوی ساعت 1-2 شهید عشقی دا بشته من دکتر جهاز کیب که اگه سرکردادی پاخوه دادگاه خمو دا همو زانیاریا دینه کاچه هیا چنیت اوه میم اوه ازو شهید عشقی گو برادرانه ما دمجمیر 0 دانا کم کنگیل بارگاهت الرژیم بدین ما دمجمیر 0 مسعى 9 دانا بس حماسا منو شهید عشقی مهند خو نگرد نه کم 20 دقیقه دسته راستی شهید عشقی الحی زهرا و دست بیکر حتی چو میوانخانه عضو قیادت بیجنه محمد یونس الاحمد اوی اوگر دسته چپی من دست بیکر آرپچی و حی صدام و او بارگاه همو منو برایت منو شهید فرهاد برای من او جید گمد آبی نوزات و یعنی جماعت محمد جوهر آقا گوران و ذکری گوران کبرای که کبیر گورانه جگری ملبندی موسله او جید گمد آبی امچون بو قیاده فرع عمر ربیعین من گود بیا سرکرداتی جی و من گود بیا سیدا جمال جی من بارگاهت رژیما بعض خرویت برای خدای کاکیش کی باشه هم مگوت ناوچک استراتیجیا نکاری توی کردن و وینیزی کلوه از دیچم و قیاده فرع عمر ربیعین دیوی آزاد کم اوان وکه کبرایت پارتی تیدا یا فیصلیه سارو گل دیدا مگو دی مصرف لیچی تندا یکتی مصرف لی نگرد اوادی که قیاده فرع عمر ربیعین که گرکات تأمین بی ولا هم چون قاذفه اول مهویته ولا شرطه و تجبر بیم مگوته شرطه و تشتا نکوشن روینو ولا هم چون مدرسه خدا سر و قیاده فرع عمر ربیعین که بارگاه ملبندی هفتی ریخسنا مثله سعنه 5 دقیقه سربانی و سرایای من مزگینی دا سرکرداتی های کتین اجتماعی کردستان مگوته او پیمانه مبون گودان مجیبجی کرنو و اوجی قیاده فرع عمر ربیعینه و هات رزگار کرن سر دستیت رخصنی نهینیت یکتین اجتماعی کردستان زور جان الوی دمی ام بجین افا کارکی بصناهینین حقیقت یعنی ماوی شوکی دا مروف تشتکی حساب کتن هیزکادی هبو یا هف پیمانیان هیزکادی هبو یا نیف دولتی کو هاریکاری هوا بیتن ام بجین الاسمانی ام بجین طوبارانی بگد ریکی بو هوا خوش کد کو هین بگه نوان جهایان هر هین بتنی بونه سیدا کاک بلبل 23 امریکا شرط گل رژیما بعض
راگهان شش و چارێکی سپێدێ هەفتپەیمانیا 35 دەوڵەتە شەڕ ڕاگەهاندوو و ئەو بیل العێراقێدا نەخێر بەس ئەم وەکو ڕێخستنێت نهێنی کە ناو باژێڕی مووسڵدا ئەم ڕابین ما دەست وی کاری کرد و ما ڕژێما بەعزجی و ئەس شێم لێرەیشدا بێژمەتە یەکەم هێز کە بارەگایت ڕژێما بەعز مووسڵدا ئازاد کرد ئێکەتی نیشتمانی کوردستان بیە لاانێت دیکە سعات 3 کێم 20 دقیقە گەهشتە ناو مووسڵدا بەری سپێدێ 3 کێم 20 دقیقەی سپێدێ نەهێ ئاڵا مەهنگی نەبین کە و ئارما و تشتە پێوە بن لێرەدا من تشتێکی دیدا بیراتە بینمەوە نوکە ئەس بێژم ڕاییدا زنار مەلا محەممەد تاهر زێباری ئەس خاڵێ وانمجی چۆ قماشێ کەسک چۆ نەبی یونس قماشێ کەسک کردی و دارێت مکنەسە و تشتاژینە ئینا بۆمە عەلەم چێکە ماڵ درین و دانە دەستێمە هەموو مەچەقاندن یعنی یەکەم هێز یان بێژین ڕێخستنی نهێنی کە باژێڕێ مووسڵ سەر دەستی ئێکەتی نیشتمانی کوردستان هاتی ئازادکردن بەلێ سەرکردا هاتیامە یا ئێکەتی نیشتمانی کوردستان گوتە و بارەگانە دەبی پارێزن و نابیت یەک تشتێ و بارەگا و تشتانەژی یکێم و کێماز بیتن هەموو مە پاراستن و ئەو ئەرشیفێ تێدا هەمووژی مە تەسلیم و دەستگایت خۆویەتەوانەکردن نەخۆ بانق و تشت و ئەگەمە حەز کرد بە وەکو یەکەتی نیشتمانی کوردستان چیت تشتێ بە بەس مەل سەر ڕێبازە مامێ مەزن جەناب سەرۆکۆماری عێراقا فیدرال خودێ بۆمە بێهێلیتن مام جەلال ئەمرێ و گەلێکی درێژ بیتن مە دەست نەهاوێتە یەک تشتێت دیکە تەنها ئەو نەبن سیارێت ڕژێمێ ئەوێت کە هێلاوە بۆمەت بارەگایدا ئەوانە مەدەستی خۆب سەرداگرت و یەکەتی نیشتمانی کوردستانژی ئەو سیارەژی هەبەخشینە ئەو کادرێت و پێشۆلێ ڕۆزۆر باش طبیعی ئەvە هەمی شەڤک بووە هەوە ئەفکارەکری سپێدە دێت خەلکێک دێ ئەتەناوا جادێدا ئەم بژین هەوە بینیدن خەلک چەند هاریکار بوو کو ئەو پێنگاوە هەوە هاوێتی دیگەل هەمی هێزێندی پشتی بووە سپێدە یعنی درست جهێ خۆ بگریت چونکو هەکەر خەلکت گەل نەبیت طبیعی جهێ خۆ ناگریتن ئەفکارە هەکەر تو چەند سەرکردێن ڕژێمێژی شناف بەی و بگری و بەیە هەر جایکی تەفێتن هەنیەکەر جادەت گەلتە نەبیتن مەفایت و وەرناگری خەلکی جادێ چاوە هاریکار بوو گەل هەوە و دەما سپێدێ دیتی دوهی تشتێک بوو ئەڤروک هەبوو تشتێکی دی خەلک چاوە هاریکار بوو چاوە پێشوازیەوە کردن کاک بلبل پشتی کو مە ئەو بارەگا و ئەمە هەمومە ئازاد کرد جەماوەر گەلک دلێکی خۆشوە تاتن بۆ پێشوازیامە دەستخۆشیلمەت کرد وە بزۆریژی ئەو کوردێت کو ئەم بێژین گەل ڕژێمێدابین ئەوانژی هاریکاریا ڕێخستنی نهێنیەت یەکەتی نیشتمانی کوردستان کردن و هاریکاریامەت کرد هەمە شێوەیەکی وە بۆ پاراستنا و بارەگانە لێرەشدا هێزیەت یەکەتی نیشتمانی کوردستان هەبین بۆ نمونە برادەر هەبین کاکەرێن فەرماندە بیە وەختێ بۆ گوێڕ و مەخمور و ئەو جیانە بۆ دانای ئەوژی گەلک زیرەکانە و چالاکانە ئەو جێت و بۆ دانای هەموو ئازادکردن و هەموو ئەو بن بەس وەکو ڕێخستنی نهێنی ئەز و شەید عەشقی بینە کە گەل و ئەو برادرێت کە من نۆکە بۆتە بەحث کرد و پشتی و خەلک پێشوازیامە و ئەوانە کرد و برادەر هاتنە ناو مووسڵدا و شەید حەربی کۆخی هاتە ڕەخێ مەسارفوە و ئەبوو سەردار بێژنێ حەمدون گویی بی فەقیرە هەتا کوردیژی باش نەتزانی مەسئول کۆمیتێ هیوابی ئەوژی کاک جەمال وەکو بێژم شانەکە نهێنی بۆوان دانابی کەوکە بەس جێ داخەیە شەهید ئەبوو سەردار بێژنێ شەید حەمدون گویی ئەوژی هاتە شەهیدکردن ئجاز لێرەدا پشتی پرۆسا ئازادیا عێراقێ کە بێژم ئەم وەکو کەمەلبەند دانای و کاک سعدی و لیوا خەلیل دۆسکی کە دەورەکی باڵا هەبیە و قادر باژلۆری کە دیگە لیوا خەلیل دۆسکی دابیە دەورەکی کاریگەر هەبیە گەلمەدا و ئەبوو سندی وێلزاخۆ ئەوژی گەلوان دابی ئەویش دەورەکی باش گەلمە و ئەوانە
دگیرا اجالیره دا وقتی ملبند و اوانه هاتین دانان و لیوا خلیل یادا و بخیر خود عفو بکتن پشتی کاک سعدی و او هاته از شیم بجمته پشتی نهی 4 2003 حتی نهی 6 2014 یعنی پشتی که داعش بین یکتین اجتماعی کردستان 340 شهید وکو ملبندی موسل موید دای 2003 حتی نهی 6 2014 340 شهید وکو ملبندی موسل ما یکتین اجتماعی کردستان او شهیدانه یک شوانه برای من بیا شهید فرهاد آسایش بیا 22/2/2006 وهاتیا شهید کرد پشتی پروسا آزادی عراق وقتی مگوتیتا و پشتی کو نهی 6 2014 جی کو داعش هاتینا دیسان ملبند دهوک و زایدن ملبند میسلو و زایدن شنگال حتی نوکا و دفره دال و شر داعش دا 107 شهید وکو یکتین اجتماعی کردستان مل دفره پارزگاه میسل پیشمرگه ما وید گوری آخا کردستانی کری زور جان خود الهمی رازی بید نخوش مروف گلک ام بیجین بحثی هندی بکت که ما شهید دان و شهید دان حقیقت اوجه هندی اکو مروف سر راوستی تو کارسات اکب سری هر مالا که هاتی حقیقت خود الهمی خوش بیدن ما مستا دکتور ام دهین اثر هندی هوا کی گرد هوا چاوا بر پرس دست سر کرن چونکو خو هیویا کسا که بتنیفه نبو ام بیجین فلانی بگره همین دی ام بجین دی سلسله ده دست سر کرن هوا کیش بر پرس گرتن هوا وقتی گرتن هوا چلیت کرن هوا هر جهدات کشتن کوکو گلک بیجن هیزین یکتیان اجتماعی کردستانی خلقت کشتل وان دورا خلقت گرتت بانی دا تابت و حتی دیمای امد دنگوه کلوی دمی گلک ناف خلقی دا بالا ببو هوا چل خلقیت کرد هوا چاوا بر پرست گرتن هوا چاوا دانه و ام بجین دست حکومت هریما کردستانه یعنی وقتی هف پیمانه هوا چلیت کرد از دو نمونه کاک بلبل بو جنابت اینم کاک کسرت دیاره جه تاوانباره کی مزن تا یاسین رمضان تاوانبار دیارت زانی عمید سرباز معارضه نوکه فرمانده فوجه والهزت مشترکه دا گل بفرزه که هاتت ملبند دا هات لالمن هات لال شهید عشقی قوتي تشتكي هاي ما يكلنك بجني مقدم محمد ويدجا طه ياسر رمضان دا مراسلي ويال بش فرات واسطه ويدجا دا ما ويجرت مجبوط باشر ديل كيوا او روسبا چند روزك بيچون 19/8/2003 ساعات 2:40 بي بيرامتيتن او مفرزه قلمه قلب اسمامين من براية شهيد غازي مهدي و رمزي و مشيرجي شهيد عشقي و برادري ديجي مفرز أخوة قد سرباز عوانة تا ياسين رمضان الجور إنا دريل قرقا ميثاق وقرقا وحدة تا ياسين رمضان تاوانبار مينات مالبند دا و أو پروه كو دستي و بيات يقريدان حتى نوكجي ويلنك من پاراست و او کرده زور رزه که تایبت جی وکو یکتین اجتماعی کردستان ملیه گرتو زور قدره کی بها پشت اینگی روژا دیکه ما تسلیم و دست سرکردهاتی خو کرو و گلک ریزو اوجی و او پروپاگندیت کت گود یکتین اجتماعی کردستان هر خلکیت گرونت کجه نخیر یکتین اجتماعی کردستان هیزه که کاریگر بیاد ناومیسل و همو خلقی میسلجی شاهد قارمانتیا کادر و اندامت ایکتی و پیشمرگت ایکتی و بطایبتی جی کاک سعدی جی دورکی بالا هبیا و الگرتنا و تیرورستانه و داعش و او وقت داد گوته تنظیم القاعده یا نویدی هرچی مدگرتنو مبرینداری جوید گرته و مکش جی نکوشتیا ایلا اوید کو دسته وان خویناوان سور ببیتن یان شرید آد بیتا کشتن برگیری کربید نخو بریندار موی اینای ای بریندار بیا
من لێکۆلی نەوەگە کرێ و زۆر ڕێز و تەقدیرژی ماوە لێگرتە و من نەکوشتێژی و تەنظیم القاعدەژی بیە مەوێینا ئەوێدا ئەوە نمونەک یا تاهاسێ ڕەمەدان نمونەکە دیل 2004 کاک سعدی کاکەرێم ئەوانە گوتە عەبدوڵا وەحش وێل زەنجیلیە کا دکتۆر عەبدولخاڵق کیوەیە مژ گوتەوە گوتە هەرە عەبدوڵا وەحش بینە من گوتە نزانم کیوەیە گوتە وەرە ئەو کابراکی لێرە ئەو دێدە کابرای سەر و چاوێت وت گرتینە جەمەدانی واڵسەرە منزەرەکات چاودا وڵا ئەس دوبی ئێمە گەحی ماخ و ئەوانە چوومە زنجیلیە حتا نەگوتیە من ئەیە هەنگی مزانی ئەوە گۆرانە ناوێوە شێخ مسلمە برازایێ شێخ عەبدولعەزیزێ ڕۆڤیە تەکیە و تشتێتەی وەختێ من دەمانجە سوار کردم و گوتێ سلم نەفسەک ئەوە نەعالێت خۆ فڕەدان و بازدا نەعالێ بوو بەڵێ نەعالێ بازدا و کەوت مەدووی مگوتە ئەو حیمایەت گەمدا مگوتێ نەکوژن هەندە تەقەوتش بە سەر بانە تەقەلمەتکردن مهم هەندە کەسی دیکە هاتندا تڕمپێلان من و بەزێ بدووە شێخ مسلمی زیرەک بی ئەوێ گۆران ئەو ڕاست چوت سەیارامدا نەمریابیەوە هات وڵا دوسێ دەرەتفەنگ حیمامل سەرێ عەبدوڵا وەحشدان عەبدوڵا وەحش گێژ بی زۆری بقوواجیبی دوسێ کەکە هەتا مەکریەت سندوقا بی ئێمێدا وەختێکی بەرەی خوددایە شورتەیت ڕەڤن ئەمریکیت ڕەڤن ئەژی بەوتە من بر حیمامن گەمسیاربی تڕمپێلادی کەم هەیەک ڕاستەوەدا گرنگکەوەیە عەبدوڵا وەحش مەینامە تەسلیم و دەستی کاک سعدی و کاکەرێم وان کرد و دەستخۆشیژیل مەکرد و چەندین بەلگێت تاوانێت پیژیل سەر هەبینە کەوت چەند عالەما کوشتە و مە هەنە کوژی و مەبرە سلێمانیە و زۆر ڕێز و تەقدیر و جلکێ جوان و ئەوێ دیکە پشتینگی یەکەتی نیشتمانی کوردستان جارێکە دیکە زڤڕاندەوە گوتێ وەرە هەرەوە ناو ئەوێدا پشتینگی ناو میسلدادگە غازی حەنەشدا هەت تەنظیم القاعدە و بەحسیە ئەو کوشتن نەخێر یەکەتی نیشتمانی کوردستان هیچ کاتێکی و از یەک لوان کەسانە بیمە کە هەمیە ئەزێتگەلدا بیە یەک دیل یەک ئەوە ئیلا ئەو کەسێک کوت شەڕدا بەرگری کردبیتون هات بیتەگە نەخۆ یەکەتی نیشتمانی کوردستان هەموو بەهایەت چکو بخۆ یەکەتی نیشتمانی کوردستان حەزبەکە سۆسیال ئینتەرناسیۆناڵە چاوە دێچیتن دیل و تشتانە ئەوە هەموو پرۆپاگەندە و درۆ دەلەسەنە زۆر چەند دکتۆر ئەم دێ بەحسی هەندێکین ساڵە 2003 کەسێکی وەکو سەدام حەسێن سەر ئەم بێژین 10 ساڵاتە خۆ ڕابوو بێکافی خەلکە گازندا هەندێت کەتن دهێدی هێدی گەهینە حتا ڕۆژە ئەڤرۆشی خەلکە گازندا هەندێت کەت بۆچی سەدام حەسێن ڕابوو سەدام حەسێن ڕابوو چەندێن دیجیهێ سەدام حەسێن گرتن ئەوە هەوا بوو کری ئەو 300 و تشتێک شەهیدێن و بەس هەوا داین و برایەتەوە و مرۆڤێنتەوە و دۆست و هەواڵێنتەوە هەوا کرد و ڕۆژەکەوەکی ئەڤروکە گەلێکین دێن وەکی سەدام حەسێن لە عێراقەکە هۆسا هەبن یانژی هەوا هەزرا هەندێت کرد و ئەوە چوو ئێدی دنیاوەکو ئەمە کوردیت بێژین بۆ شاما شەریف هەکەر شاما شەریف ژی مابێت یعنی هەوت کرد بوو ڕۆژاوەکی ئەڤروکە و ئەوە بەرهەمەوە و جەنابێتەیە لێ ڕازیە بووە شەهیدێت داین یانژی هەوت کرد تشتێکێدی هەبیتن دنیا هەمی ببیتە بانەک و باگوردانێک ملەتێ کورد ملەتەکە خوددان ویژدان بیە چ جارە چاوێول هەندێ نەبیە زولم زۆرداریە خەڵکی بکات چووکو بخۆ دائیمەن ژێر دەسەڵاتێ ئەوە دەولەتێ تەقلیبی و ئەوانە بیە ڕایا من 2003 حکومەتە بێژین ئۆپۆزیسیۆنە عێراقێ هەمت ناومەدا بینە کووردا یان سەرکردایەتیا سیاسیا کورد ئەو هەلا مەزنگرە ئەو دەرفەتاک و بۆ مە هاتل 2003 دەبا مەسنوورێ خۆ یە کوردستانێ دیار کردبا هە بەرێ چەپێ عەرەبا بخۆ ئەوە جیرانێن مبین خانیت فرۆتن گوت بەرێ چەپێ یە کوردایە ئەم دێچینە بەرێ ڕاستێ یەک شوانە مختارێ حەی زەهرا خانیە خۆ فرۆت بێژنێ ئەبوو تەعسیم فرۆت چۆ لایە دیکە یە ڕاستێ بەس لێرەدا هەندێک وەختێ پێشمەرگە و کورد داخل و ناو مووسلبی لێرەدا ئەس دێ بانگەوازیەتە دیکە ئەو کەم سەرکردایەتیا سیاسیا کورد تایبەتی جەنابێ کاک مەسعود یعنی
قوت عربا هر كردكي بيتا بدرين مالانغو لي قبيلنا كانوا واجهات تعداد جيب كان بكوشن يعني تعدای الخو قبیل نکن دا کرد چنگو نامرو في تعدای کرد بله و هنگی اگر کرد بخو نخشو او پلانت کو دانای چونکو چه حکومتی دیگه بدیل استدام نبین کرد همون تشتایی کرد چیا توی روژه دا کس نبود العراقی کابر پرسکی ویگا في العراق هيدا ام ناوی بیجین سال 2003 دا نبون همي كرد بو يعني همي دستي كردا دا بو آخر كرداجي چه بخو نگه اوجي اسوي خطا مزنجي خويناو شهيدانجي استخما ستوي سركرداتيا سياسيا كردستاني چوكو درفت وقتی بمرويتي دبي مروب زانيتن و درفته چاوا بپاريز زور جانه جنابت بحث هنديت كتن کوی کتیان اجتماعی کردستانی دسته که بالا هبود روخاندن رژیم بعض دال تایبت پارێزگە هەمیسل تو چندش ساده اجوه گناهی تیخی سرکردایتی سیاسی ملین ستوی سرکردایتی سیاسی ایکتیان اجتماعی کردستانی مادم هین ام بیجین دسته بالا و هبو اف هنده شهیده داین اف کسین حسین خوین میجین گرتین بو چی هوا هزرا هنده جینت کرکو سنورا و روژه بدان جاليرا جيدا جي داخيه كاز ليرا الكنالي بريز تبي از نبيجم چونكو اوجي هندك منافسات سياسي يدنا شريفانه جي داخيه چونكو موسل اگم بينا بيغاوي يا كارگيري ام او بكينوا سيهدو يكيت كارگيريو اوانه وتدا وانا 16 یکیت کارگری و دسته کرداوه دسته که و یعنی بالا دست کید پارێزگاها مسلدایه پارتی دموکراتی کردستان یعنی از وینده اگر مجی کم ترخمی هبیتنون بو تشتیجدا بس پارێزگاها مسل که پارتی دموکراتی کردستان که خباته که دور و دریج و اوانه بیا زیده تر بخو و امجی همت زانین مثلا انجمنی پارێزگاه مسیح کرسی ملیه بینید دیگه همو پارتی دموکراتی کردستان بینه امجی و کتا گوتی امجی کمترخم بینه و پیویز بی او خوینا و شهید و اوانه ما او در فتا زیرین یا با ما پشتی پروس آزادی عراق دا دبیا ما سنوریت خود دیار کربانو و ما او حکمت او کرباچوکو نهی 6 2004 اگه بیرات بیتن انجمنی آسایشان نیو دولتی بریار درک جماره 1546 بی گوته بدلاوی رژیما حکمتک فدرالی ديمقراسي يقرتبو عراقانوي بيت اوغا بس ما ناشيا اموي اويجي وي درفتا زيرين بقوزينوا بس ام نو بيجين جو كو درفتي دسته بچوي نوكجي اگر بس هر نه درفتا 2003 نخير درفتا 2003 تبخوي كسي دي نبو زيرين بيا چوكو ميدان ايضا بس كرت بينا يديكا شو اوانه بينا نوكجي نچويا بس اگر بيتو نومالا كرد يك ريزيا كرد همه پیک و حول و کوششکی بدن او ناوچیت کردستانی یه دروی اداره حریما کردستانی جیدا بونمونه ماده 140 وقتی خدا ماده 58 بیا که او بیا پاشگیری ماده 140 هندک شووینی و ناسیونالیزم تندرویت عربی گوت پشتی 31 12 2007 او ماده که مریه نمایه نوکه و بجن نخیر و او بیا لیره دا از دستخوشی الپارێزگەهێ کەرکووکێت کەم و ئەنجومەنی پارێزگەهێ ژی ئەدێت کەم کە ئالایە کوردستانە ڕەنگین بەرز کردیەوە و پشتی ئالا و ئەوە کردینەوە بلا بێتن باری ئاسایی ئەو بکەن پشتی هینگی بلا ئامارێکی بکەن پشتی هینگیشی ریفراندۆمە خۆ ریفراندۆم هەموو ریفراندۆم بۆ سەربەخۆیی نینە او ملتا بلاني الريفراندوم خو بكان
بانگشاوی بکن آیا ما حکمتا ناوان توین یانجی حکمتا هرمی تویتن و اوه مافکی سروشتیه جی و یکتین اجتماعی کردستان ساله تشتیات دا دروش می مافی چاره خونوسین یکتین اجتماعی کردستان بیا بلا هیچ کسی دیگه مزایده اوید تشتیوه نکتونو که دولتا کردی دی راگینینو اوه نو هتو دویه اگه بیرات بیتن یکم حل بجار ندا بس یکتین اجتماعی کردستان بی دروش می مافی چاره خونوسین لسر دل باندنوسین کچی لانه دیگه و حزب شیوعی کردستانی جی جمع لانه دیگه داوا مافی یعنی اتونومیت کرد اواجی بلگنامه و دوکیومنت هموی البردستا و فدرالیت جی هر ایکتی اجتماعی کردستان پودرش مواچو هل بجارنید نهاتو دوید زور باش خلقی که هزرت کرد پشتیش نافچونا دکتاتوره که وکو صدام حسین دی عراق آرام بید هکرنا آرام یاوی جی هبیتن تنی دی او سالا بیت یا 2003 و پشتی هنگی دی دنیا خوش بید اوه 2017 روش چند خرابتر البری سالا 2003 بوچی عراق آرام نبو بوچی وین آرامیه ام بیجین پلیت ویت مازن و خویناوی گهش نهری ما کردستانی جی اگر چنکو آرامی ام بیجین دیربینی جی یا دیارنین العراقی وقت رژیما فاشست یا بعث یک صدام حسین هبی بله افروکه عراق دا هزارها صدام حسین خلکی حق دماوت بجیتن هزاره یم صدایان دها صدام حسین العراقی هین رحم الباب روژا 2003 ایک صدام حسین بو خلکی حق و بجید اسویجی نشیم بیجم یعنی بس تو بخوید بجیب هزارات صدام حسین ویتی وقتی ما هم یادی ایک بو خلکی تحمل نکر هکر هزار بنده چاوید هزارن و بو نمونه جی وقتی آلای کردستان سر دام و دزگهت میریل پارزگاه کرکو گلدا و هم یادی پرلمان عراق سنه شیعه کریستان ترکمان او همه بین شریک بو هنده که او آلای پیروز میتخاره اجالی ردا بو ملت کرد عرب همو یکن ترک دشمنیته ایران دشمنیته عرب دشمنیته لیره دا توجی بخو نومالاته وقت بیجن کلینه کوبیتا تیدا بیش همه تشتکی دبی سرکداتی سیاسی بیتن نومالا خو یک بخط بیش همه تشتکی جی او پرلمانه که هاتیه هلوشاندن یان هاتیه شکار خستن او روکه که خلقکی دنگ دایه که دزگه کی شرعیه جهه یا سادانانیه دبید او پرلمانه کارا بکریتوه و حکمت و افلیج بی و حکمتی جی بیندو سر اواخو پشتی انگیلو پرلمانه دبی بریار در بچن بو آسایی کردنوا و بو آماری و بو رفراندومی لیره دا هیوی دارم او نقش ریگاه ایکتین اجتماعی کردستان که خستیا بردستید همون لحنی سیاسی نقش ریگاه که و از بیجم جی نقش ریگاه که گلک جه خود آیا و هیوا دارم جی خوینا شهیدیت ملت کرد بیچاوا و سرکردات یا ما یا سیاسی ها بنو و واز همو تشتکی برجواندی و حزبات یا تصق بینه انشالله ام دی پیوندی اکی برگرین کاک سلیم ایوار باش ایوار باش کاک بلبل سر چاوت من برا فرمو از خیراتنا تو میوانتت کن کاک عبدالخالق خرکی جگر مالبند چاری بادینام زور سپاس برا فرمو راسته او تشک بجت همین راسته من جی معلومات سروی هین بله بو باجر میرسل وکی چونتی دا بو جرتنا سرکت پیسه چپل کایا سی رمضان بله او اینگی کاک عشقی و کاک عبدالخالق بی و ایکی دید گونه کاک بکرش امریکای الفریمانی سکرتری کاک پسرته بله او جل گردابی و جرتنا کایا سی رمضان وقت کادرت ایکت نشیمانی کردستان شیرانه هر جایی که چنه بجا وقت بجن کادرت ایکتی آنسر کردید ایکتی تعدایت کن تعدای ناکن نیا کن چاوه دجمن اقینا رابن بله هر وقت تی کادرت ایکتی سر کردید ایکتی عبدالخالق خرکی سری خود بود کسی نچمان بیم بله
او گرتنا تا رمضان جی سرپرشتان قاصوصا رسول علي بي بله وقرتنا تا صدام حسين جي سركرد رمضان جي هر وصا او جي هركا كوسلت بي معلومات داين امريكا وصدام حسين شكون يقدر يخصو او كذا قدم او سركردي في شفال بله هر وصا كركوكا قصة كردستاني جي دي سريتي هاي واسي هركا كوسلت بي وبري كردستاني بي بله كوينت باجري كركوكا قدسا كردستاني دا كركوكا بري كردستاني دا ينجي تشمرجي اكتي ينجي كوسلت زورجا ينجي شذا بابا الجلدانه بي شو طارا الجلدانه بي بس ينجي الرجيم زبابه بين طارا بين رجيم صاچ ينجي واصل طنهاش تدابي على دوري في باجري دابي بل ايران سركردت اكتي مصر بيشتانك وفروك ودبابتوان زور كاك سليم زور سوباس هوالي بارس من هندم هبو ما بيونديه كادي هي كاك صلاح ايبر باش واشتر از دست کشید دست که میوانتا و سی برنامه که کلا کتیو خودرا زور سوپاس كاك صلاح فرمو برا از اول دخوزیل همه حزب الماء السياسي كم دست خود كان تيجدا وهم بيجا من اتفاق چون كوا بينو که سيدو يقول چش کارنا نکردن الا پارلمان بتدان پارلمان ما بلو بتدان و همه بيجا تنازل بو يكدو كان همه كردين يعني شام تدين هيك تنازل بو يكيب كد شام اول يعني يقولوا عن تنازل لكن كيف خلتك ودجمنا وعالمنا وعرب وعجم وتركوا وقرن ما بيت الحمد لله جنيزي كده بينا دولة بدين وعم مبتيجو دستك وبينا تيجدا وبينا بروتيك وقالك سوبوس ممنوني تمام زور سوباس كاك صلاح دكتور هوال بحثي هنديت كان يعني بجنابي تجي آماجه بيداكو فرا برلماني كردستاني بيتا كارا كرنو روشا ناف مالا كردستاني او بجين دست بيكي او اما بگهینه یک پاشی ام پینگاوین هندک پینگاوین دین مازن کو بگاوی بیت سر ام بجین سرکرداتی سیاسی کردی بحساب بین القلم دان مدلی وکا دیا وکی سال 2003 بومهات کو اوجی خلقک ابروکت بجیتن و ولات انزل هزد بشن سرکفتنا هزا پیشمرگی کردستانی و همی هزین دین کردی ام بجین سر گروپ تیروریستی داعش بوچی ام نابجین ابروکجی بو مدلی و هاتی که داعشش کانت هزین کردیش کانت او هیبتانیشا جیهان همیه دای که داعش پاش بر کهش ناو بر که رهو رشاله توی نداره امید بینین ابروک سر گوراپانا ام بجین سیاسی و حتی عرد واقع جی و ابروک هزین کردی چه میرخاسی و برخودانی کریه او نابی تدلیوه که دیا سال 2003 بلکو هشتا باشتر جی که هم ابروکه ببینه ایک نمونه شر داعش ام بو جیهان دیار کین ام کرد اوینه ام خدانید وی ورینه و ام خدانید وی آخینه اوجی دلیوکه گلکه درفتک زیرینه از شیم بیجم اگر وکویا 2003 جی نبید بس کمتر نیه چه کمتر نیه؟ چه کمتر نیه برچه چونکه او روکه بو جیهانه بو دولتیت زلهز و رون و آشکرابی که پیشمرگه به چکی تقلیدی شر مزنترین دولتا پرچک یا تیروریستی که چکی حکومت عراقی و حکومت سوریا کوتیت دستی وانه سر رای او چکی کو ترکیه هاریکاری و لوجستیکی جی بود کرد بس لیره دا جه دستخوشیه بو ملتی کرد و بو پیشگیت قهرمانیت کردستانی که او روکه او دولتا پرچک تاریخ پرست چتین تیرورستین داعش سردستیت هزیت پیشمرگی کردستانی دا او روکه شکستن دست خو دست سردست پیشمرگی شکستن ایناینا و سردست گریلا و سردست یپگی یبشه که او روکم بینین ات روش آوای دا و باشور دا لیره دا پیشمرگی کردستانی و الجیاتی همو جیهانی و شر و دولتا پرچک یه تیرورستین چتین داعش و بو دنیای جی و رون و آشکرابی که داعش سر دسته هزید پیشمرگی و گریلا هاتنا اجبین چونو و هاتنا تفرتونا کرنو و انشالله جی ماوه کی کم دا ایدی دی داعش دی برو نمانو نافچون دی چیتن ام چه بکین الهریما کردستانی بنوین که ما داعشش ناف بر بنوین ایدی کسی دی نهایته و مرتاح بنوین
داعش نما ام زیرک بوین و جیهان شاهده ما یانجی او چاوه ما و دوی دشی بخو چیکه هکر الکیری نبیتن بلال پادکاست سری بیت بوه که هکر ابرو که داعشک چو بش راز با کردو گلک اندی البردرگهی و بیتن لوی داعشی خراب در بوشی چونکو تاوی دوهی وابتا را بردای تشناف بر گومان تیدانی نه دی خو پتر برهف کد چند چاواب خوبه چیکن یانجی بنوین او چاوین مهنجی بدانین سرکو مرتاح بنوین لیره دا سرکرداتیا سیاسیا کرد دبی باش هزریب کتوا کو بیجین داعش چو ایدیم دی روینی نخاره و ایدی چه آریشه و کشه دی نابن نخیر ام همت زانین داعش که هنار اش برچه دا کرد نگیت او مافت که هنده ساله خبات و تکوشان و شهید بودا و در پدر بیو کیمیاباران دیتو زنده بچال دیتو 182,000 انفال و 4,500 گنت ویران و ناو داعش پشتی داعش جی هنده شوینیت دیکه غیر ناوی دیکه دهینو و امنو که جوید بینین که چندین جهت و لانه دیکه بیجن پشتی داعش دشمنه میه سرکی پیشمرگه و کرده آیا کرد هزرا خونه کرد که کرد یک دست و یک حلویست و یک رنگ بیتن حتی سبایی او حشدا شعبی یان حشدا وطنی ما توزانید سرناوچاوی منوسیه یکتین اجتماعی کردستان دی بیشید کرد بو نمونه او رو کمید بینین هریما کردستانی درگه والایه چندین آواره حتی میلیون کو تشتک آواره او رو که تریما کردستان دا کچی بری چند روزا کنگرک سنا الاستانبول دا انقره دا ترکیه بست گوت لازمه پیشمرگه بزفریتا و سر پیش 23 یعنی 19/3/2003 دبی سنوری وان بشتا لویجی و اون یتناف مالا اون یت کل بخودان کرد نامد آبوینه همو ویل هریما کردستانی بی پشتی اینگی وید چوی او پوسته و او وید ورگده لیره دا دوباره از دی دنگی خو گهین ما همو کسو کارو بنمال شهید سربرز بلا بو خاطره خوینا شهیدت کردستانی بید بلا بو خاطره و پیشمرگهی بن که او رو که 1668 شهید موید دال شر و تاریخ پرستانه 6000 و 7695 بریندار و کم اندام موید دای بلا بو خاطره خوینا و شهیدانه بیتن بس او ناکوکیه ورن گلینه کردینه همو پیک و دست کنه ناو دستی تیکو دودا چون که اگر ام یک بین کس نشیده ما بلا دشمنید ما چکو فروکه و تانکو بس اگر ملت کرد یک دست و یک حزبید باور بکه هیچ کس نشید زفر ملت کرد آباد بو از لیره دنگی خود گهین ما سرکرداتی سیاسی و همه لعنت سیاسی بلا بو خاطره گور را شهیدت کردستانی بن بس او ناکوکیه بو هنده برجواندی تایبت بو حزباتی که برتسک بلا بیراوان بیتن عربا همیا خو کرد پرلمان عراق دا دجو بلین کرنا آلای کردستانی زور جان اف ناکوکی سرچنه چنکو هر ایک بویدی خوکیم نکد تو وقتی جیدا جنابتا چتر مازانی تو لی وقتی ناوا رزین ایکتیان اجتماعی کردستانی ام بشین جیخو هبوا کو جناب امام جلال بیتن گلک جارا ام بشین یا کیم جی بخو حساب کر بیت بخمت چه چونکو برایوی کرده دسته هاری کاری دریش کر بیت یعنی حتی گود بیتن الویری و شر بسه سنور بازان بیت ویری چو بیت مالا فلان کسی جناب تزنایت از بحثی چمه برچه کو ام الویری و زیدتر شری ناکین اری میجو دیب خرابی بحثی وی کسی کت او کسی بوه برای خو بیجیتن بلا اف قرشکا زیده جیش من بیت ایدی منو تبس هم شری ناکین ام دی دسته خوب و ایکو دریش کین یان جی دی میجو باشی بحثی وی کت او ایکو ازل گرکی و تل گرکی همه ام دیل ایکو دو دین کی جان باشتره
بۆچی نمونە جەنابێ مام جەلال vê gavê واقعیدا نەما بۆچی کەسێک وێ هزراخۆ ناکات ئەو خوینە ناوبەینە دوو هێزین کوردیدا ئەم بێژین وەختیدا هاتیە ڕێتن جەنابێ مام جەلال حوسە بساناهی ئەم بێژین دەرگەهدایە خست و فێری و دەستێ ئەم بێژین براینیە درێژ کرد ئەڤا vê gavê چێت بیتن ئەلوێ خوینێ مازنترە لێرەدا جەنابێ بەڕێز مام جەلال هەر وەکو سیستانی کەم مەرجەعەکە دامەظله کە وەختێت گوت مام جەلال سەمام ئەمان للعێراقیین جەمیعەن مام جەلال تەنێ کوردا و یەکەتی نیشتمانی کوردستان نەچووە هەمە عێراقەوێ چووی مام جەلال نەخۆش کەوت بودجە هاتە بڕین مام جەلال نەخۆش کەوت داعش هات مام جەلال نەخۆش کەوت پەرلەمان پەکی خست مام جەلال نەخۆش کەوت وەزیر و حکومەت وەکو بێژن هەمید بینن ڕەوشانوکە کەم بینین و تێدا بەس لێرەدا ئەس دێ دیسا بانگەوازیە جەنابێ کاک مەسعود کەم کە ئەو ڕۆکە خۆب براگەورەیەکی یان بێژین سەرۆکێ پارتا دیموکراتا کوردستانەیە وەختی الغایبیە جەنابێ بەڕێز مام جەلالدا دەبی جەنابێ کاک مەسعود جێوەگرت باوە ئەو تشتێت کو مام جەلال نەشیا بکەتن تبیا بکە ئەوێ کو خۆ براگەورە دابنێتن و دەبی زۆر تشتاژی تەنەزولێ لێ بکەتن نە هەمە تشت هەر بۆ من و ئەوکە دەبی دەستێ خۆب سەرێ هەموو ئەوانە دابێ بۆ نمونە شەڕێ ناوخۆ ئەم هەمن مەوێکرە و ئەم لێرەشدەوە کو یەکەتی نیشتمانی کوردستان شەڕێ براکوژی ئەم تحریم و تەجریم بکەیت بەڕێز مام جەلال تەلەفۆنێک بۆ جەنابێ کاک مەسعود کرد گوتێوە هاتمە لایتە شەڕە دنیا خرابینە گوتە سایقی خۆبتنی یەکەتیا قیادا گوتێ دێ چکێ گوتەم دەچمە لای جەنابی کاک مەسعود وێ ئەوێدا چۆ بۆ دیکە جەنابێ کاک مەسعود پاسەوان و تشت هەمە نادەبن نەکو مام جەلال کاوەبی یەکسەر چوو لاالە و و یەکسەر ژی گوتێ کاوەرە ئەو شەڕێمە سەرا چییە کاوەرە چ دوێتن چاو نەبیت هەم برایەتیەکین و ئەوە جا جەنابێ بەڕێز مام جەلال بۆ بەرژەوەندیا ملەتێ کورد دا ئەو ڕۆکە کورد جارێکە دیکە دەربەدەر نەبێن ئاوارە نەبێن هەنگۆ دیت ئەو کۆچکردنا 1 ملیۆنی وەختی تورکیا چپ سەرێ مەتینا و ئەوەتکردن جا لێرەدا گرنگەوەیە ئەم دوێ کەناڵیدا سەری خۆب چەبینین بۆ شەهیدێت ڕێکە ڕزگاریا خازاگەلێمە شەهیدێت کورد و کوردستانێدا ئەس دووبارە و سێبارە دیسا دەنگی خۆدەگەینمە هەموو لایەنێت سیاسی کە ناوماڵاخ و ڕێک بخن و یەک ڕێز و یەک هەلوێز بن و ئەگەر ئەم یەک بینژی و ئینشاءڵڵاژی و ریفراندۆم ئەو ساڵەدا دهێتەکردن و ناوچێت کوردستانیە دەروەی هەرێمژی ئەوژی هەموو دەنگی خۆ بەلێدەن و ئینشاءڵڵاژی دەولەتا کوردی واپڕێوەدا و ئینشاءڵڵاژی خودێ دێملەتێ کورد پارێزیتن و دوژمنژی ئینشاءڵڵا خودێ هەر کەسێکی کە دوژمنداریە وێ ملەتێ بەلەنگاز بکات ئینشاءڵڵا خودێ مافێمە لێوەکەتەوە وەوان بەین ببەتن دکتۆر زۆر سپاس جەنابێتە کووت و میێڤان بۆی گەلمە ڕوونشتن گەلتە جێ سەرفەرازیە زۆر سپاس زۆر سپاس بینەران کوهین بینەرێن مەبوون ماڵەوە ئاوە